Muntina sopi olenaw tunia hichi Bible study anangaiza anave hozo si anasim hozo sinabon savin Christ Center Family Bible Study akonin kangailud now si bay ahenpeh vin him chukile tuni chan geya anavezinga anangaizinga anasimzinga family prayer sahati hoto anasimzinga ngalal ta feedback hin pising ho sunga zong pakai minin avelin ki pathu kan sei kin him tunia hi sim tilbu Genesis in a ball ban zomo bung som ni le bung gup sung Isaac Phatthei bo dia Pathen Kitepna ti topic mangcha hi Bible study le quiz na nei ki diu hin him ibozing bangwin hechi bungsom nila bungup song hi chate hoto isim khomuwa taw na puma isim khomuwa hechi zo phating lechun Bible khui soi pat divin pakai min ikitim chiwen him hechi bungsom nila bungup atinga verse of the day chu ahi le Genesis bungsom nila gubchang ni na hi ahin Chuin ahenga Pakai ahung kilain hitin aseiye Egypt langa nache suhthei louhel ding ahi keiman chengin katina gamsunga chun chengin tin Pathen in Isaac koma chun anaseijen ahi bungsom nila gubchang ni na ahin him abar hen characters ho chati ho to in HOLDOH hom diu chu hi le Isaac akimu in Abraham jinu Sarah in ahinpeh achapa Rebekah zipa hi Rebekah ahi kirin amazong hi Isaac jinu ahi in ABIMELECH lengpa ABIMELECH akimu kirin amai Philistine lengpa ahin hi Esau zong akimu in amahi Isaac le Isaac le Rebekah chapa ta azopa Jacob sopi pa ahin him hichi Bible thi mo sei dana iti laipat anekzi ham iti le headinga pha ahi a ka hin jaw sa hi in Isaac anapen laipat chu Bible thi mo an sei danun 1896 BC lai hinte ative chukile Rebekah aneki chen pi laipat chu 1856 B.C.vela hin Isaac chu kum zakhal le som ge sung anahingin 1716 BC vela anathi hitin zong aseiye on him hiji bungsom ni lagup sunga thil su ho hi approximately 1856 to 1716 between 1856 to 1716 BC ki ka sunga thil su hidin zong Bible helgilani hon aseiye on him chukile hoilai muna anasu ham itia hile Genesis bungsom nila gup sunga thil su ho zo si hi abon sa Isaac Gerar le B.C.vela muna anachen sunga so hitin Bible azong akimun him hichi Genesis bungsom nila bungup sunga outline ipi pitusim ki muam itia hile bungsom nila gup sunga kil nasata analha kidan akimun he ani na achun Isaac Philistine gamsunga aga khopem na zong kimuna bung ahi athum na achun Pathen in Isaac Egypt gamlanga achi solo na dia anathupi na zong akimun he ali na achun apa Abraham banga Isaac in Rebekah ka sopinu ahi ati na zong akimun he anga na achun Isaac koma Pathen Kitepna zong kimuna bung ai kit agub na achun lengpa ABIMELECH in Isaac ama koma kona ana sol mang na zong akimu asagi chan na achun Isaac le ABIMELECH Kitepna kimuna bung zong hikinin him abana hen questions to study quiz Bible quiz na nei khom na diwa hen sati ho answer mo sei pi jing lovin reference ki pi holds achang ki pi ho ko na hi HOLDOH sa divin pakai min ikitim win he question number 1 na hen hichelaya kilah chu itabang kilham ham itia hele hichichang khat na lama akimu in Abraham Nikolaya sangin achom be hi Abraham Nikolaya sanga khozo hi tina ahin him question number 2 na ahin kelha zia Isaac chu hoilai muna ailawaila koi koma anachi ham iti ahile hijong hi chang khat na lang mama akimu kidin Philistine lengpa ABIMELECH koma anachi akitin him question number 3 na ahin Egypt langa nachi suhthei louhel ding hi ti hi kon koi koma anasei ham iti ahile chang ni nalama akimu in Pakai jin
Isaac comma anasei pi hi e. Question number 4 na hin Pakai and Isaac za hoi lai muna khopem ta din tia anathu pm anasei pi ham itia hile chang tunalama akimu in Pakai zin Gerar muna khopem dan ta din tin anasei pi in hi. Question number 5 na hin achil ha te Phatthei bo te dia Pakai chu koi koma anaki ha sil ham koi koma anaki tim ham itia hile chang thumna lang ma akimu in Isaac pa Abraham koma anaki ha sil anaki tim hi. Question number 6 na hin Isaac chu hoi lai muna anacheng den m iti hele chi chang gup na lama akimu in Isaac chu Gerar muna anacheng dane akitin hi. Question number 7 na hin Isaac in agami te koma jinu Rebekah chu koi ahi anati ham itile chang sagin lama akimu in Isaac in jinu Rebekah chu kasopinu ahi anatin hi. Question number 8 na hin Isaac in ipizia jinu chu kasopinu ahi anati ham itile hi jong hi chang sagin lang ma akimukit in Rebekah zihin 8 halo get unti tia anegel zi ahi. Question number 9 na ahin Isaac and Rebekah azibol na chu kon akamudo ham itila changgit na lama akimuin lengpa ABIMELECH in Isaac and azinu ano pe so akamudo ahi akitin he. Question number 10 na ahin ABIMELECH lengpan hichimi pa hi hen lang azinu hi zongle ahin khoilo pen in ipi at san louhel ding ahi anati itila chang somle chang khat na lama akimuin ABIMELECH in hitabang amani hin so pen chun thina atsan louhel ding a hitin anathu pen hi. Question number 11 na hin Isaac in azat zakhat zena tam zoa anaki atsu ana atsu ipiham itile hichi verse 12 verse chang somlani lama akimuin muchi anatu chu ahi. Question number 12 na ahin ipizia ABIMELECH in Isaac chu akomo ba ko na chi do jing dia anasol ham itile chang somle chang gup na lama akimuin aze chu ABIMELECH le ami tiaw sanga Isaac chu athalin zo ahau zo zi hi. Question number 13 na ahin Isaac chu ABIMELECH kom ko na hoi lai muna anacheng itile chang somle chang sagin lama akimuin Gerar phai chama anachenge akitin he. Question number 14 na hin Abraham in anakhot tui hu ho chu koi hon anavu dim ovem itile hi chang somle chang gin lama akimuin Philistine miten anavu dim pi ove akitin he. Question number 15 na hin Gerar phai cham akona Isaac in hoi lai mon anazot tovem itia hele sang som ni lathum lama akimuin bersiba mon anazon tove akitin he. Question number 16 ahim ABIMELECH chu Isaac koma chi dia koito anakilhon ham itile chang som ni le chang gop na lama akimuin athuma pa ahuzat le asepei lam kai pa asepei zalam kai pa fikolto anakilhon ve akitin he. Question number 17 ahin Pakai in nang mana umpi ti kamuchin momong tave ti hi kon koi koma anasei ham itile ABIMELECH lengpan Isaac koma anasei hi chi chang som ni le chang get lama akimun he. Question number 18 achon ipizia ABIMELECH lengpa chu Isaac koma hung ham itile chang som ni le get lang ma akimuin aze chu Isaac athalin be se phara chu aki chat over Isaac to khale ki suboi to lo na dinga Kitepna sim dinga hong ahive. Question number 19 na hin Isaac in lengpa ABIMELECH chu ipi anabol pm iti ahle chang som thumna lama akimuin golwa lo pi ta anabol pin he. Question number 20 na hin Esau in zi anaki pui achu akum eza anahita mitile chang som thumna li lama akimuin Esau chu akum somli anahita. Question number 21 na hin Esau zite ni chu amin hon sein hichilong 34 na lama akimuin Esau zite ni chu hit me judit le hit me mama best mate kiti ahirane
aban hen application zil do ading le cha te se pi te ding ho chu a hi le Pathen in Isaac koma na pa Abrahamin kalung anat tu a kathu pe zau se anani zi a Isaac nang ma zong Phatthei ka bu ding na hi anatin a him icha te Phatthei bo chan na thei din minu mi paten Pathen lung to zing le athu pi ho ni jing hi te ani na achon Abrahamin azinu Sara kasopinu ahitia azo anasei bangin achapa Isaac inzong apa example la mangin azinu Rebekah kasopinu ahitin anasei kiren hi nule paten isei ule ibol ho apha hile ase hile chaten ikhunung ahin zuite di ahiti sumil lovin ikampa ule ichon dan ho chingthei ohite athum na achon isau kitipan jinei chung changa apu Abraham thupi ache now gammi kanan numei kichen pi loading anati chu anapal ke in hit mi numei ni azidin anakipujen he Bible gelna ne hona seidanun Abraham in achapa Isaac adia Pathen ko ma taw namang puma aziding anhol pi bangin Isaac in achapate ni adia azi honding anhol pi hon lozi le kanan mi numei ho to kichen loading dan anahil lozia isawin za dang mi azidia akipui hin te tinjong asejuvin he anga na achon minu mi pa tele chati hon jinei na dia mata Pathen ko mataw pumna ama ikilam kai sawa hile Pathen in elor hin sa te dio hi ti hi sumil po hite tunia hichi Bible study le Bible quiz alangai ho zo si Pathen in emale in sumite zo si adingin Phatthei bo pitahan kakipae amen.